ผู้ chairman และ PWD ก็ทบผู้ส่งแต่ละจะนี่นะlocal comส่งแต่อินสวายสิไปกับบุกเจ้าจะนี่ที่จันสินเชียตากผมตะกันนี่กันเชื่อรินกันเที่ยวพาลอมเลย มิโซรัม PWD ชวนมิโซมีพูดแต่เนี่ยนะก้มชาเปกกันตุ้มันดิซึ่งมิโซ election manifesto ที่พอกันตั้งเอาปุยะมีปุยนมินรินวางอินสุรการพอมินจัดทีระจู่วางอิน manifesto กันทิลใส่จู่ที่เราทิ้งตุรินไอโซลก็ปุยะก้มชามีปุยแต่เปตุรินจะนี่เห็นบุลกันจันนี่ก้มชาฮีอภัยโมเอเมมาapoy mo siya soy loila mi puiten contract nei chaturin mo kan pulna san le ni ti zani na hian ka hriat tir du chewa kong a chiat na san tam taki ke mani mi hring te wang hi ania ni chu wangin contract kan dei don chuan mi puiten kan in zir ve nga ya kan kong puite kan di manga ya rot chut ngil na tan te kong pui kan mang thina in suk nan te tui se pai nan teข้างข้าคงตานอาศิเซลโลเอเมมันนี่อัชาโลนี่คงเชียดน้ำพอระนี่ส่วนวางินกันคงชันได้เตะกันคงปุยในเตะชะตักเลดิมตักเอ็นโคลตูรินจันนี่ราเฮียนมีปุยเตะก็จัดวันนี่จันนี่ราเฮียนคงชากันในโดนันยี่ตีบุลชันนานริบอนฮีก็เสพสเตOleh tu na hian bom consult ta kanoma ei zain na hian Aizawl City Roads Resurfacing Kick-off Program nei ania PWD Minister zom tak uvan lo lanan an hong ania ei zain na hian nan thok chan don ania Kabula hian Engineer H Zoram liana pu Zorama Engineer in Chief ania tu na hian PWD omega kom na hun toy te kan nei don ania ei kapu Mizoram ayan resurfacing bi ka hi Aizawl kapui bi kan titeang kan la kha tang ren khom mai tu nia voi khat na turan yem ni chia love sang ni som pali chowel khan som pali som patum chowel khan mun nge muzahi kan ti to amaro chu tu na nga tam hi chu kan la ti lawa hei kum som chuang ani to khami ba ka chu patch repair le silko thanti vela en kol chau kha ni maya chumi nuwa chuan tun hi mezo tak tak a hei kilometer somriat le palizet ti turing gan in ruam mana hetiang ang hi chu avoi khatna ani ta hetiang anga thui voi khata han ti a hi chu nia kai ni po kan khiat pha china kha a khen kha tang ren khop maya PWD tam po melung poi mo ta katlingin kan ringa ti rual chuan hei tu na hian fur tu ya in tan do na ni working season ni lo tianga soide uta po au mai theya ela hian tuna in mat chopa hi furwa tuitla ka po tho thei tura ruam manin ni nge kana a period ta khamin khil siang theyang emle nia hei fur tak tak hei monsoon gan han ti tak tak chau jun july chawai chona tho thei to lowanga a chan chu hei thar ru sur te hi chu e bitumina surface ania ka khatne ka Aizawl khu chu ro mai ni khamia ro kha chuan resurfacing hi chu tho thei maya amaro chu wa non tak tak to ruwa wan chen to hi chuanin a tho zun zom thei to lowa chu wangin fur ruwa tui tlak tak tak me chan zo nu hi chuan zun tha chomalam tei chu at kum engemo phau kum dewa chang an la thok theianga aba ke ro hi chu kan cholanga November tha lama kan chun zomang ani chuan Aizawl khopui chung kong main road big ba ka hian main road ni chia si lawang chi ta po tho theina hun hin nei do nem main road bak kan thok trewang main road bak po hi tho trew kan tu ma helai en tin dan bong ko na trangin ramlun chaltlang so ta puli ko na chuan heta khatlala ma trangin mau boka ikana kalanga in heta vai va ko na university road ta te in hetilaya bong ko na tranga he mi kong nuai bazar duaya pei ITI chuak tiang chi te college bank atanga ITI atanga World Bank Road kan ti mai Aizawl bypass mo western kumizo ju po turba ka mun rang pevar han lu thei hetiang khol han lu thei na ang chi kan ngai hi chu kan huam deu vek ani tu nei ani tak chu
kan lo khriat dani nei tuna a contractor Niti Creative Infrastructure Private Limited hi lung hemi in thona tura hian lung poi man that tum ta kan soya ka cha lung chang ti ka soya oma atak ta kan yem atuna kan phan hei zani na kan phan tu po hi gachar sil char lama tanga lak du ani amaro chu lung thave thokung NH44 e kan man ro pui chip kuari te po kuarin ne ya kung te po khu enge mo chin chu kan man na nga yang a gachar lama tanga lak ring ko thi chona dai seng lo mai the amaro chu a thei chin china LIME po water absorption test fel fai tak nei kan mang ang ni chen ai thu soi ka kan lo ngai tha ro pui le maya enge mo tu thu sam lo that amo that ma enge thil thalo na thok thalo emo an thriat ka chuan complaint theyang zong te khan inon soi en hoi view mai department lampang po kalai ka ekoi amuna nge ka tenga lo thleng ta se a complaint theina tu lai ka min thil the a vil tu hian om reng do na I JE te SDO te kan I thengin an omanga chu ba ga office a po kan oma amaro chu na thuan ob zong ni lowa a tho khau tha zong le na tha zok kan tho theina turanga ia kha kan ril ruwa chuan a oma in na hi a tha kan dua hei an a big takin design vekadia big mix design ani bitumen om zat tur te aggregate po hei das kan hanti 12 mm 20 mm down kan mangta 20 mm kan ti chu in chi khat ai te vekania khami down kan mangta khating anga po kha proportionate veka I design hi kalania khang zong zong po kha uluk takin kan test vek don ani chu wangin a quality hi tha se kan tua in alo thalo pal te om le enge bo ke tiam lo nei kha chuan ai zo fia thei kan infiltria turin kan om reng ani in complaint box kan ti ni pon office ni na kan lei ve rim tim alo mom le mai ai kong pui ai zol ko pui kong kanan sei do ne purom le mai a tianga hian local council te le YMA ang si tho pui en so me hei point ni kan minister howin coordination committee ang din YMA te local council te baka department from PHC te PNE te kan tho zo maya lai chia ta ni lo na na project khang akal kop theinan po meeting ko wania chunga po chuanin hopui tho hopui tan ke mani mai ni lo kan minister point na so mani any point kan so boka alo mam le mai ka pu in kom na un thatak mai min siam saka chu ti ruala zona pakhat ber kan le kan zo du le chu kong pui thatak kan an siam thina amaro chu PH lampang hi kong an kat le muk hi thina hi engtin nge a chin feldan hi in siem chu boina po chuan kan han soi howa nia public in an mo domestic connection phe chu in sathara piang in kan dila konga kan lo thei lowa an kat le maya poisa an deposit a kedi pon kan siam le maya amaro chu kha sarkar poisa thowania coordinate deu leka ti dan hi chom se tra katikopa chu ba ka chuan aizol khopuya hian a main line na tak phe hi chuan in utility dak lian pui mai siam te po hi karilwa chon ang photo thina rot te po ka lo rota voin meeting a po ka sia khamia khat electric line na kalanga water supply line na kalanga noya sewerage line na kalanga hangang china ka amaro chu to tham do na kong chua ta ni nga langa noi hian in miking pan phak tok velin tak om ta se khating line khakal se service manhole kan danga 100 meter vela outlet pui pipe chuanate electric connection chuanate line kal nok to lo in pipe aron chuak anga tin khanga kan heng kan cable rang star cable kan ti mo fiber cable kan ti dang hei wifi kan internet kan connect nang chi po akalanga khang kha a provider a charge ve mai la revenue choi ve tamai se ti te poi e ma mi ma ngai da na chuan ong phok thina poi mo le mai kha amaro chu bi tur chuan project lian tham ania thil har satak chu nia ngai tu na da kan soi chomi zo ta chu ngai tu na thar ta ko se na ngai view reng ani lai zaina hun duam taken mang thaya PWD te khatakin na thok turing kan du sak chewa thei to pin tranan lawala mizoram timel moi tu ni ser turin
kan tu sang na kan hlan sewa income na kun thata kamin siam sakawai kan lo me o Ini po hai kan program te min cover yang hun trawin pe ka kan lo me. ale lo me Thank you. ale ole kapula hian u van lo hana cabinet minister PWD sangtu ni pok oma zaina khan elai bom consult ama biel sung te po ning kan sia resurfacing of roads within Aizawl city ti ania project ni ngai chu Aizawl kho pui chung kong tam takahi resurface bai puyan thak don ania tu na hian ei PWD minister hian elai an thotran turian hong ania Aizawl kho pui tam po melung poi mo ta ka thing don ning kanan sia kanan cover ania zona claim kanan zo to ni apu hai PWD minister ni sungin Mizoram kho pui Aizawl tan me lungpoi mo tak mai pun tharan ni doin kan selo mom le maya he na hi technical report la ma chu kan ngai khat ona kum lampang kum ti lama zo fel tura ti kha ne ya zona kan zo du chu contractor po in thang uluk viau ni kan lo khia dikem Ike kan uluk kop mai. oh chuan kami alung man tur chun changa po kacha lung chang tha te po la kan hi soi te khan oma emi chun chang hi dikrengem Ike lungman turi demand kan nei lo ke ni chuan. oh Amaro chu Mizoram lung hi chu kan sit deu oh tlang puya. Achang thara tok lo kan tia. Amaro chu kan ram lung ania hei bok hian mang tura kan nga ya. Amaro chu mi puiril ru an rian yang contractor te hianin. Kachar lung chang tha kan hang an ti tat mang ro kan ti pon ni ron an manin kan hang an ti ani. oh avaro pui veo Yeah. chuan hei tu na hian I hun lai PWD minister ni lain Aizawl ko pui resurfacing twitter tin ni turia lo mong kan tia nang po ipuring kan ringa Pure kapur khop mai. chuan department ng pampukhat enge mo na tho that lo chung complain thei ani ti te panani hong tuan soya nang mange hian en helai bi ka hi entin nge a that lawang chi a chung changa po complain do ni in ring in enge trai ti em ti lai an chi ta tin vil zui tu mem ti lai te po ka min thil thei la kan lo mo tanga Pui tra kan nei nan thei top kan chuanga kan vil zui bokanga. oh Amaro chu machine te kan perfect lo ke ni tha kan ti kha midang in a tha an ti lo theya. oh Chu wangin advice eng po dong turin kan in pe renga. oh Social na te dong ila kadua. oh Min social mi lo chuan an interest tok lo te pon ni mayang. oh Chu wangin min ngai to pui tak tak chuan a tha tu te po mian advice anga min silanga oh min soi selang te rang chuan ke ni pon fin na kan sar so nga til tha tak kha ai hel so theng ka ti karinga. oh Chu wangin mi pui te kan tran ta na negative deu le critical deu po ta thote lo thir turian ka duwa. oh Tin ke point mi mal takin he na he project ki vil ka tuma englai point kan thuman longa ma ro kan kalchang in thil ani da turang takin an tm bitumen te po ain pol to choto gem temperature choto gem thickness a dikem ti te po hi check vek chinor ke ma po hian oh chu wangin contractor po ka silo ka oh mitam takhianin an check don ania ke po chung jing a chon ke te lang chu wangin quality hi ek ti kong mai compromise nei lo quality Oh. tha kan du oh ti hi ka silmun khop maya ani pon quality chu a thang tin min Oh. tiama a tha tu rai be siang alo mom le mai thil thatura chung complain po eng tiklai pun idong som thei reng ani thu en soya aro pui kan te tin elai an kong siam zong zong po a thei chin china suya vil sui tum ti te kan an sia alo mom kan ti hle mai kal zel tura tu saknak kan hlan che a tin a to ber kan zo tu te su Aizawl ko pui chung kong bi kan ita eng ba ka PWD hian tingtang kong thalawang chi te mai la so zel do nem kumina so hian zelang oh ai sol ko pui kan zo nga adot le kan kalanga tikanin ai ta to lin kan kalanga kong Oh. chu ti that kan tum oh hun lai tila PWD minister ni chung hian Mizoram kong jo thathayang bera choi joi tum ning kan sia ma chop tam tak poi nei kan ringa amar chu in zo vek na si ni lo zanin hei nan thok du to poka empo ni se zaina hetiang Aizawl ko pui nan phong hi ro pui kan tia in kalzela tura du sakna kan hlan chewa nang po kisel na tranen Mizoram tan na u thok ze turin kanan ngem bolmol sea
zai na hun duam tak minin siam saka vai kan lom tak set set o po ka lo me ke ni hi chu puthana pum chu kha kan nia kong puya chil chu wangin rang ai tu nai na thi thei lo ani tak se ole khati zom kha zanina resurfacing of roads within Aizawl City ti elai pong consult tanga an tran me kan cover thei chu ania soita kan khan PWD hian na sa takin nan thok me ka Aizawl ka puiba ka mun thang thang an nan thok so zela kong thazo kan nei so zel ni te poina kriata lo mum le maya ichon Aizawl ka pui kong hi mun thang thanga hian an siam thatho mek zel do na resurface zel do na nia ta chuan local council e wei me te po thopu yan soma mani veng chung te lo vil turin keini point kan an ngen mol du chewa thataka lo vil turin kan kongani ti hria lo vil turin kan som chewa minister tele engineering chief te po kan an koma anni point uluk ta kan vil tur thute complain om ni point thataka kan ton son thute anan soya an kan lom tak set ani chon sai na hian elai munan na thokan ko verchin chu kan du tok mai anga ruak thar le an kong siam te atula ni chuan mit kan mit ti tei tu ta kan la korong cover zel tu ra ma yela kan channel min ki sak tu te zong zong chunga lom thu kan soya